بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحيات الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nam musidɓe julɓe wonɓe darde oɗo télévision meɗon Jama TV, haray men salmini on ko kala ko wawɗon wonude. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala e tawde ko kanko ton woni ko hana yettede. no wir non alhamdulillahi rabbil alamina, yettore nden fof kanko Allah subhanahu wa ta'ala wodi ko wodani. sabuna non si a ndaari golle Allah subhanahu wa ta'ala ɗen, a ndaari ɓawnde o tagi banu adama e timminani mo piiji ɗi 9 e nemaji ko waɗani on tigi ɗen, a tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo handi e yettede. ko ɗum waɗi si ɓenni ko ngal ɗo dewal alhamdulillahi rabbil alamina, ko ɗum ɗo woni dewal ngal, mana yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. uskuruli yettelan jarnelan, hay wala takfuruni wata on yeddam. ay ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yukhliful mi'ad. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o lundota ko fodore makko nden. ko waɗi banu adama on an hiɗa wawi indirde ɗo joni ko waɗan an hunde kaari, mi waɗane hunde kaari. mais effectivement sa daari aduna on hande ko noon, ɓeyna wo aduna ko coggungu hottodiraka. ay waɗanan mi waɗane, yahanan mi yahane. ay bon joni noon sa daari kanko Allah subhanahu wa ta'ala, nde annabi Ibrahim ƴettuno sonna muɗum e ɓiɗɗo mum on e naɓi Makka, tawi Makka hay hunde ala ton. Makka ko sara laaɓuɗo, kala ko yeƴƴitorɗa ko kaaƴe e pelle, ko ɗum woni ko yiyata. a yiyata ko misqala jaratin ko ñamete, hay hunde. ay oyni ɓay ay Allah subhanahu wa ta'ala ɓawa waɗi barki e saare nden, o woni sabu kanko annabi Ibrahima e ɓiɗɗo makko Ismaila, o waɗi sabu makko Makka wonde saare nde julɓe ɓen fof wonata e muɗum, ɓay ɓe darni suudu Kaaba. mana no annabi Ibrahima ɓawo torike ɗon ha gani kono o wino Allah subhanahu wa ta'ala oni arsiku nde saare ɗo, saare Makka nden, ɓiɓɓe leydi ndin, arsikuɓe façon kala ñamete, façon kala dinɗe leɗɗe ko ñamete, arsiku leydi Makka ndin, wonande on man amana bihi, wonande on gonɗinɗoma. ayi ari annabi Ibrahima ɓay o darni suudu Kaaba ha o gayni, kanko e ɓiɗɗo makko Ismaila. o torike ko toroto ko ha o gayni, o watti ɗon honɗum, o wi Allah subhanahu wa ta'ala, jomi an arsiku Makka ɗo façon dinɗe leɗɗe fof, kala ko tawata wonki banu adama no haton jini, arsiku ɗum ɓiɓɓe Makka ɓen. e kala tawɗo hino gonɗinma. kono noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa man kafara fa umattihu qalilan summa adtarhu ila azabin nari. Allah subhanahu wa ta'ala inni min haymo yeddilan mi arsikay on tigi. ay ko ɗum waɗi si a yii goɗɗo no yedda Allah subhanahu wa ta'ala ka leydi ɗo, waɗa kala ko faala, bon Allah subhanahu wa ta'ala arsikamo. ay bon no gasa déjà hara wonɓe yeddude Allah ɓe, no gasa déjà hara fiya kuuji aduna ɗin no newaniɓe ɓuri jaɓuɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe. sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man kafara, hay on mo yeddilan fa umatti'uhu, mi dakimitemo qalilan seeɗa ni,
summa adtaruhu on say mi loririyamo ɗum konko mi dakine ɗon ila azabin nari mi lettoyamo ɗum lette yiite ayi ko ɗum waɗi goɗɗo kala ko heɓi ɗo kalirɗo so tawi woni yaadali e yettugol Allah subhanahu wa ta'ala yaadali e dewal Allah subhanahu wa ta'ala no wiri noon innama amwalakum wa auladukum fitina e jawle ɗen e ɓiɓɓe ɓen ko fitina wonande on ayi ko fitina ayi goɗɗo ne heɓa jawdi ha gasara jawdi ndin ko fitara ko jarrabu ye wonande on tigi ayi sina ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi inna allaha la yukhliful mi'ati kanko wolunota ko fodore makko nde sina ɗum mo wawno kanko Allah subhanahu wa ta'ala hemo wawi ɗum bawde o taggi neɗɗo on ko kanko woni arsikowo kanko woni sellinowo eyi si o wino neɗɗo rewan neɗɗo wi sali mi rewatama Allah subhanahu wa ta'ala himo wawno karde arsike ma on Allah subhanahu wa ta'ala no wawi ɗum eyi kono wi inna allaha la yukhliful mi'ati kanko Allah wolunota ko fodore makko nden ko fodi kon o hunnay an noon si tawi woni a hunnali ko haldude ɗon kon wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagiralima sena fiya a rewan ayi a ari ɗo a rewa a waɗali dewal ha a tawimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ane summa adtarhu ila azabin nari ayi min kadi mi lettoroye lette yiite sabu ko salnoɗo Allah rewde kon ko waɗi ñande dargo ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala kanko inni o ittay hujja e hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala par ce que neɗɗo on daroyta ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala wiya Allah ko ɓay a waɗana Allah ɗum ɗo ko ɗum hayne mi wawi rewde ayi la ɗum ala toon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagui neɗɗo on o timminani mo tere ɗen fop o arsike mo kadi o addani en ɗo defte ɗen alqur'ana e sunna o wi en tant que hiɗon jokkiɗi ɗiɗi on majjata malore mon nden ko ɗo woni ko neɗɗo on a wata doroyade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala janggo inna Allah min ko ɓay a waɗana Allah hunde kaari ko ɗum hayne mi wawi rewde ala eyi wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ɗum noon hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no tawde kanko to woni ko hana yettede hiɗen seede oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo ayi nelirmo diina gonga nelirmo diina gonga fi yo o feññin ɗum e diinaji heddiɗi ɗin fof kala ko wiyete diina kom tawi ɗum ɗon wona diina ayi ko waɗi noon hino heewi hande ko andanɗa hoore maɗa no wiirte noon diinaji ɗin ɗuuɗi diinaji ɗin ɗuuɗi bon kono safe si a ndaari hayɓen wowloɓe ɗum a taway déjà hiɓe majji ayi par ce que diina kanko woota pet inna dina indallahi al islam diina ko l'islam ayi joni noon sa yiɓe ɓen inna diinaji ɗin ɗuuɗi diinaji ɗin ɗuuɗi mais ko angal andugol ma ko honɗum woni diina l'islam ayi ko angal andugol ma ko honɗum woni diina l'islam si tawi woni hiɗa andi ko honɗum woni diina l'islamu si piiji 110 addama ɗo a ndaaray anda est ce que ko honno l'islamu wewti e ɗum ɗo wawa andude est ce que l'islamu ma on est ce que dina l'islamu hino dakori ɗum ɗon si wawa andude ɗum ɗo koye dina jeeya kono so tawi woni a janga kala ko addata innaɗa ko dina ko ɗum jaɓata par ce que a anda nelaɗo maki al yawma akmaltu lakum dinakum nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi hande mi timminani on ko wiyete dina l'islam wa raditu lakum l islamu dina mi suɓani kon ko wiyete dina l'islamu kon dina ayi ko belayeji aduna e bidiyaji e sirkuji ko ɗum wona ƴettede ukke nder dina kan weeli foti par ce que ne wodi woɓɓe goo mana kala mana hiɓe wakkili rewgol Allah kono ko en tant que hino hawrondini e ko welata wonki maɓɓe kon si hunde ari ɗo joni tawi ɗum ɗo hawrodirali e ko welata ɓe kon nde ɓe wino to Allah subhanahu wa ta'ala witoto ɓe wa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqun taqtuluna joni ɓon wi hiɗon gondini Allah subhanahu wa ta'ala ko fi honnum annaba jarɗo wolani on bo tawi konko wolani on ɗon yaadali e beela e wonki moɗon ko fi honnum yeddanton mo woɓɓe ɓen waronɓe bon ha woɓɓe goo kadi ko ɗum karmakoɓe goo sari ɗo wowlaniɓe tun tawi ko wolantaɓe kon yaadali ko welata wonki maɓɓe kon ha modi ɓe joni ɗe gande no ɗuuɗi no waɗiri ni wa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli si hunde jiɓima waɗima compliqué yaw ko alqur'ana ko daalu yeho bon ton ko daalu yeyan ka ko daalu ye ustasi kaari ka ko daalu ye alhaji kaari alkalamullahi alqur'ana kalamullahi alqur'ana ko daalu ye Allah subhanahu wa ta'ala konngol Allah subhanahu wa ta'ala woni ton la sakka fihi la rayba fihi sikke wara e alqur'anul karim
hindara ka alqur'ana ko non Allah subhanahu wa ta'ala wi parce kala hunde arne ka adna do wala sakirin wala kabirin burde e fandude burde e mawnude ala ko alata ko leydi do tawata hara qur'ana bo lal fi mudum hay alqur'ana acca hay hunde kala parce ko sabu aduna on woni ko cippini alqur'ana ko sabu regilgol adna on ko dum woni ko alqur'ana tin siko justice siko fi dewgal siko fi mariage siko fi dennabo siko fi jokkere endan piiji din jeena e sappo ko tawata hara neddo waaway wurude ka hoore leydi do société on waaway wurude ka leydi do alqur'ana no woli fi mudum bon si Allah ko dum wadi si Allah subhanahu wa ta'ala si jibi on yahe ka alqur'ana yewton ndaron ton ay yago on daron na gandirudi ko déjà ko e majjere jeya sina dum si tawni na e majjere gandangal ko gotal pet alqur'anul karim han den yaldo fatiyaji didi en yaldo alqur'ana ko gota pet ay undo non haray hiden seedi todo nelado meden muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo si innama do gande dudi honnunde ndaru ko alqur'ana wi ko ndara ko nelado wadi kon wada dum ahisi lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko nelado woni ñentinirgal modon Allah subhanahu wa ta'ala ko addiri nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam ko holla o lawol ngol ka mojjere den woni don oyni ala wo e mojjere sina nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam tindinino fi mayre ala wo e bone sina nelado rentinino e makko wa man ata ar-rasul fagadi ata Allah Allah subhanahu wa ta'ala ni kala doftido nelado hare o dofti kala min Allah subhanahu wa ta'ala ko nelado woni ñentinirgal dare ko nelado wi kon tay goto tampin horemo onon hiden seedo do nelado meden muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirimo diina gonga ay fiyo fenyen dum do e diinaji heddiri di fo kala ko wi'a diina kon tay wona diina ay ko wadi non hino heewi ko wadi non hino heewi ko wadi hande jamaaji din hina problème on jamaaji din be jabata jangude bon noodi wobbe go kadi hara hibe jangi ko do belayeji wonki aduna sabu faale hoy aduna sabu geboy aduna jabatabe wowla gonga ay onon sa ndari ko non so bantaleli mana neddo daganta ko juldo wo juldo weltingol banu adama tikkina Allah subhanahu wa ta'ala ay wala yarda limukhliwin fi ma'siyatil khaliqi wata hay goto weltin banu adama dimmo ma tikkina Allah subhanahu wa ta'ala a jangi a andi ko nun Allah subhanahu wa ta'ala fala ko nu woni haqqam bon si alanda makaram ko en ko nun Allah subhanahu wa ta'ala wi ende hunde do laaba addinu an-nasiha dina ko laaba reedu laaba yebe reedu hunde ko andira dum do hino harmi l'islamu yamira l'islamu dagina wata daginan dum don jama on ay wa daginan don jama ko falada geboy aduna wo ay sabuna sina dum haray atawama e jamfibe ay haray atawama kadi fenbe hore nelade muhammad sallallahu alaihi wasallam nelade makino man tabawa fala fagadi magaw daw fi nari kala fenudo e hore am min muhammadu haray yo preparo jodorde makko ko yite jahannama an karam kojo janga ha gayna anda ko honnun Allah subhanahu wa ta'ala dagini anda ko honnun Allah subhanahu wa ta'ala harmini annababe be ngedudude annababe guluji e temedde be do fop be suusali wattugol alquranul karim be suusali wattugol de do hadisire dalam sallallahu alaihi wasallam ammo andanda hore ma hewta hay tabiina daroda fewtita banu adan dim yetama dagi suusa fennude alquranul karim dagina ko alqurana dagina harmina ko alqurana harmina sabu honnum hara ko sabu geboy aduna dum do hino hulbe nani neddo hulbe nani ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala inni si on anda fasi alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamuna si tay woni on anda lande ande ben est ce que non ko ande ben fof ko landete ittabi'u li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ndare nyantimbe sunna nelado ndare jokkube nelado ben jokkom ben dum non haray hiden seedo nelado sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo
ko nelaɗo wani ko hana jokkede ndaren ko nelaɗo waɗi kon waɗen ɗum ndaren ko alqur'ana waɗi kon waɗen ɗum terten innogol gande ɗuɗi dina kanko wota pet dinaji ɗiɗi ala addinu indallahi al islam dina kanko Allah ko l'islam joni noon hino wodi ko natata e dina kam bonna ka bidiya hino bonna dina kam hay so tawi woni innama nde ɗo hunde hinde moƴƴi hay so tawi woni exemple Allah subhanahu wa ta'ala ko ndungo inni allazina yatluna alkitaba haqqa tuqatihi warattilil qur'ana tartila mana jangire alqur'ana no de jippori non ay ko ɓen woni gonɗinɓe alqur'ana jangoɓe alqur'ana no de jippiri non ma taswid jangugol alqur'ana har ko wondude e tajwid no de cippori non kono ndaare hande ka alqur'ana wona e jangade so tawi woni kono de cippori non nde wona e jangirede joni si a jangi Allah subhanahu wa ta'ala sa fonti alqur'ana a jangi alifu goto pettiɗa mari baraji sappo ay alifu goto sa wi alif ɗa mari baraji sappo sa wi mimu ɗa mari baraji sappo hay nokku ala ka moƴƴere heɓoto ha hewti janggol alqur'anul karim mais si a jangiri alqur'anal karim kadi noon taynanode jippori nen sikkuɗa haray ko honno haray ko bakkatu wonɗa heɓude est ce wona alqur'ana fontuɗa jangguɗa ko alqur'ana mais ɓay a jangiral no nelaɗo jangiri nde noon ko bakkatu heɓato eyi ko pi hunde wotere petti goɗɗo wawata faljude alqur'ana hara o indantaki bakkatu hara ko wonɗo e katade fi no wawrande bon exemple wonɗo e fuɗɗade janggugol hande wonɗo e sigude fi no famira bon on ɗon feere ala o faljay par ce que mo katade fi no o famira on ɗon falje makko ɗen hino yaafa par ce que ko wonɗo e katade fi no famira mais no wodiri woɓɓe gono fe koye fontotunarano ɓe jangirano ɓe jangiri wo sa andi a sellina alqur'ana si yama are ɗo jangen qur'ana wata ɓaɗo dey katto taw ha sellina alqur'ana si janga par ce que sina ɗum yaandu haray ko bakkatu wonɗa heɓude ay haray ko bakkatu wonɗa heɓude bon julde nden wakka zalika nelaɗo manki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗo min Muhammadu no ɓeɗo juulirano hay si a darike ɗo kadi a juuli mais si a juulali no nelaɗo juuliri noon a heɓata baraji julde nden bon wonano ɓe wiri noon exemple julde nde tawde noon julde nden kaka asama woni ko nde farla neɗɗon si o juuli ha o gayni haray malaikaɓe naɓoɓe julde nden hiɓe dari mana ƴaƴƴentinoɓe golleji banu adama o andi neɗɗo on kala moƴƴere hunkun o golli ka hoore leydi ɗo malaikaɓe jokku e mo windoɓe moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin haray koko ɓe ƴentina e golleji makko ɗin ko ɓen ƴentita golleji makko ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗon si o juuli ha o gayni haray malaikaɓe hino dari ɓe inni si o moƴƴini julde nden nde du'anto mo nde wiya moƴƴini fi an yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinir fima wona no moƴƴirɗa fi an ni nde julde nde kan nde du'ano on tigi ay ko ɗum wandi fi julde hino mawni on say julde nden malaika ɓen ƴetta julde nde ƴentina nde ay ɓawde on tigi salmini julde nden nde du'ano on tigi kono honnungo wi wayni ko sa moƴƴini julde nden ay amma noon si tawi woni neɗɗo o moƴƴinali julde nden o julirini ɗo falira o ay subbuy rubbuy sujudu timmali ruku timmali ma ko wiyete kon sport kon si ari ka hoore koppi anda ka sujjete anda taya sellina taya hay fatiha sellina e tawde noon ɓe wi la salatu man lam yaqra fatiha julde alana on mo jangali fatiha ko hay fatira taw sellina anda mustahabu julde anda añaɗe julde si julde num boni anda honno wattirte mana anda ko wiyete ñawore julde heno juulude noon ay si on tigi juuli ha o gayni i tawni o moƴƴinade julde nden nde wiya a yeebi fi an yo Allah subhanahu wa ta'ala yeebire wona no yeebirɗa fi an noon malaika ɓe lema julde nden ha nde wawa coñcol lannugol ɓe ƴetta julde nden ɓe fiɗɗira on tigi ka yeeso on tigi julde nden nde huuɗa on tigi mais on tigi a juuli ha gayni est ce a heeɓi baraji ko ɗaɓɓa julde kon ay ko ɗum haɗi heeɓa baraji ko ɗaɓɓa julde nden kon ko par ce que on tigi andali ñawore julde nden ay ko ɗum waɗi hay diina kan si a golli hay si a golli ka diina kono si tawi woni a anda ñawore muɗum a golliral nelaɗo golliri noon sellata ay ƴettetake ko ɗum waɗi neɗɗon il faut que on tigi kata itti noon sikka si tawi woni ko piiji gon tigi ɗaɓɓiɗo fifindaɗi ko ɗan hoore ma nelaɗo gollali addi golli bakki e diina kan inni ɗum ɗo ko diina ay hino heewi ha kono hunnu ko susata wowlude ay a wolay tum ɓe ƴettuma
e gande ɗuuɗi ɓeɗo wi ɗum ɗo ɓeɗo wi ɗum ɗo ɓeɗo wi ɗum ɗo ay koye majjere non yahe ka alqur'ana e ka sunna tawi goto tampin hoore muɗum ay andari ko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi alam tara ay alam tara ene on yiyali ila allazina faade ɓen utu okkaɓe ay nasiban geɓal min alkitabi immorde ko deftere yadu una yeɓe noddu ila kitabillahi faade e deftere Allah nden Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe gandal okkiɓe faamu fi honnum fi yeɓe noddu e deftere Allah nden ɓe andina jama on ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala falla ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala añi sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni ko lonti karmakoɓe ɓen ko lonti annabaɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko karmakoɓe ɓen annabaɓe ɓen hino heddiɗo ha joni goy sabuna ko ɓe addi kon hino ɗo ay ko ɓe addi kon hino ɗo ko hombo remplace ko hombo roni annabaɓe ɓen ko karmakoɓe ɓen karmakoɓe woni remplace annabaɓe ɓen joni noon ɓe annabaɓe ɗuɗude mo kala e muɗum rewi fiyo daɗu gacce mofte muɗum ɗen rewi reteɗe ɗen fof fiwota ta herso yeeso Allah subhanahu wa ta'ala janggo ɓayɗen andi annabajo kala e mofte muɗum addoyta ñande janggo ay annabajo kala e mofte muɗum addoyta ñande dango darne landite annabajo landite hi min nelnoma a yottino ko min nelma kon annabajo qirito hi mi yottinno nelaɓe muɓe ɓen kadi ɓen ɗon kadi mofte ɗen kadi ɓe ɓanne Allah subhanahu wa ta'ala lando mofte ɗen hi mi nelno o annabajo e moɗon ɓay o yottini dina kan e moɗon on jaɓuno ka on jaɓano karama koɓe heddi e ɓen kadi karama koɓe kala mo Allah subhanahu wa ta'ala okki gandal kon ɓuuri e fandude kon ɓuuri e mawnude Allah subhanahu wa ta'ala noddoytede janggo o darnama o landirtoma hi ngal gandal ngal mi okkunoma a wajorno ngal jama on andinɗaɓe ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala faala ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala añi a laaɓanno jama on reedu ça fait neɗɗo on an intérêt ma an neɗɗo on hiɗen andi kanko nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nde o royrano o naɓa ka asama o subhanallahi biyadihi subhanallahi asra bi ibadihi laylan min al masjidil aqsa ila min al masjidil harami ila al masjidil aqsa ay li nuriyahu ma hawlahu mana nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jamirno malaika jon yo aran nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam makka naɓamo baytil maqdis ko ɗum woni Palestine ay ça fait Palestine baytil maqdis konko yeton ɗon dambugal asama won ko ɗon woni annabaɓe ɓen fopp ko ɗon woni ko cippori konko yete nde julirde nde zifu ɓen e jule ɓen no haɓa fi muɗum Palestine ɗo ko ɗon woni dambugal asama won arsikeji men ɗin ka hoore leydi ɗo fopp ko arta hoore leydi ko ɗon cipporta arsike tagorne fof ko ɗon baytil maqdis ko ɗon cipporta hay golleji ɗin kadi kala ko golla ka leydi ɗo ko ɗon ƴawrata yaaka asama o dambugal asama won ko ɗum waɗi si ɓeɗo zifuɓe hino buloki ɗon julɓe ɓen fi wata jule ɓe naatu ɗon rewira Allah no faalirano ay sabuna e ko nokkure nde andanɗa hoore maɗa du'a hino jaabo e muɗum ay baytil maqdis ko ɗon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam royra naɓa ka asama o holloya yiite o holloya alijanna ɓay o yahama o hollama ɗum fopp Allah subhanahu wa ta'ala inni joni hootu ay mana artu hiiritoɗa mofte maɗen ko yiwɗa kon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi Allah subhanahu wa ta'ala o wi miɗo huli wotami hewtoy tun yimɓe am ɓen ɓe fennalan ay Allah subhanahu wa ta'ala inni o yaw jama on fof si fennima si Aboubacrin Siddiqui ay o gonginima ta haccite ko goɗɗo goo fennete ay ta haccite ko goɗɗo goo fennete ko ɗum waɗi neɗɗo l'essentiel an wowlu tun gonga kan si goɗɗo goo fennima ta haccuma wonu ko goɗɗo fennete ay l'essentiel wowlu tun gonga ka lanni ay ko ɗum waɗi karama kojo ko an anniye ma on yo taw tun hiɗa ko ɓuri e moƴƴude ko si taw hara si tawni a waaji ko jama on a yeytikeɓe ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala faala ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala añi ko toriɗen Allah koye taw hara waaja ɓen ɓe jaɓay nde tawde hara neɗɗo laaɓaniɓe reedu mais si ɓe jaɓali an a itti hujja e hoore maɗa ay a itti hujja e hoore maɗa mais wote ndaaro somi wolliro joni gonga kaari en seytene naylan bon
kaari en ñaylan ma ni eni tati a huli wowlugol gonga kan a akkidi ɗon jama ma on e majjere nden ñande janngo on fopp moɗon fi an hiɗa anduno on fopp moɗon Allah ñande janngo Allah subhanahu wa ta'ala ko place goto waɗo e taw a woni karma ko ja woni kasare kala ko yani ko an fi dina kala a salike jaɓa ɓe yimɓe ɓe reedu a acciɓe e majjere nden a salike ɓe laaɓande reedu ñande janngo wona usu billah si tawi woni ka yite ɓe fokkiti ko an adoto hikkade yeeso an karma ko jon ɓewtira ɓaawo par ce que ko an saliɓe laaɓande reedu no gasa si tawi woni hara laaɓannoɓe reedu wallahi ɓe accayno buyino wadde ɗo piiji yo ko ɓay ɓe annda si ɓe anndi tun wallahi no gasa ɓe accay fa zakkir waajo fa inna zikra no waajo gongol tan fu ul muminina hino nafa gonɗiɓe ɓen bon hande alhamdulillahi rabbil alamina bon hay si tawi woni buy en fof meɗen en janga buy janga kono hey fof hino andi gonga kan bon ko seytane tun woni en e faljinde kono hande jangi janga fof hino andi gonga kan fof hino andi haqiqa on ko jaɓuɗo jokkude mo jaɓa jokkude bon kono Allah subhanahu wa ta'ala ni onon karama koɓɓen wota on jooɗo waaje andintine toujours andine par ce que ko fi honnum ɓaɗi seytane no hakkundeji meɗen golle seytane ɗen kanko toujours ko faljingol en cuuɗana en weeli foti joni noon ko honnum wawata en wallude enen kadi ko honnum wawata en haɓirde seytane ko ɗo alquranul karim ko ɗo alquranul karim waajagol jama on andina jama on ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɗum ɗo alqurana wi ko ɗum ɗo nelaɗo faala ay bon ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnani jaɓugol ɓe jaɓa ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnali ɓen an on l'essentiel on a itti hujja e hoore maɗa a itti hujja e hoore maɗa ko ɗum waɗi wata innu fi simi woni ɗo gonga goɗɗo goo a ñaylan walla ni e ni tati wata haaji ma wonoy ɗum sina ɗum ya andu haray a janfike hoore ma a yiyaali alam tara a yiyaali ila allazina faade ɓen uutu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi ko deftere yadu una yeɓe noddu ila kitabillahi faade e deftere Allah nden li yahkuma baynahum yeɓe ñawir deftere Allah nden summa yatawalla on sa hucciti fariqum fedde goo menhum e maɓɓe wa hun tawi kamɓe mu'riduna hiɓe koɓe ɗurniɓe ɓe sali fes ɓe innaɓe nodde deftere nden ɓe sali fes Allah subhanahu wa ta'ala ni ñawire deftere Allah nden wa man hakama bi khayri ma anzalallahu faqad kafara Allah subhanahu wa ta'ala ni kala ñaawuɗo tayna alqur'ana an woni ko o ñaawiri haray ko neɗɗo yeddu ara woni kafara haray woni neɗɗo yedduɗo o yalti l'islam mais exemple peeji julɓe ko andanɗa ko wiyete kon 90% on fopp ko muslima peeji julɓe ko justice on mbo yata darata ko alqur'ana on wona e ñaawirede toon honto la ala ko ɗum waɗi ɗum par ce que julɓe ɓe fonka alqur'ana on ɓe fonka alqur'ana on ko wiyete kon wo hande kala julɗe mo fottoɗa wolɗon tun o wolɗon ɗiɗi tun o wi noon inchallahu non inchallahu ko ɗum tigiri ɓeni haray wattan yiila e makko haray wattan yiila yon e koyɗe o inchallah no koyen goto inchallah ɓe on waynodiri ɗon ay neɗɗo sey ha on yewti a wiimo inchallah si Allah moyti inchallah ko ɗum waɗeten a yo taw dey nde ɗum ɗon nde no firtori yo nde no firtori yo taw hara ko kodduri Allah kadi woni ko firtini kono wondirgol Allah hara koye hoore fenade seedina Allah hara koye hoore fenade en tant que julɗo ko hunde hulɓininde ko hunde hulɓininde ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni rente e wondore rente e wondore kala kadi yo goɗɗo wondata ko Allah ko yontigi wondiri Allah subhanahu wa ta'ala kala wondirɗo ko wona Allah haray o sirkani Allah subhanahu wa ta'ala mana mi wondiri nena jara walla mi wondiri adetengal an afede bon mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen siko fenade Allah wurnanam ɓiɓɓe am ɓen siko fenade wata Allah hollidiran e nenan jara ko piiji ɗan ko wondoje waɗɗe dangereux ɗe fijirtake ɗe woletake fes ay ko wondoje ɗe andanɗa hoore maɗa yaltene goɗɗo kal islamu fes par ce que Allah subhanahu wa ta'ala man halafa be gayri llahi faqad ashraka mi wondiri nenan jara
mi wondiri ɓiɓɓe am ɓe ko fenande ta Allah hollindiran en nan jara wana auzu billahi woletaake fese mi wondiri Allah subhanahu wa ta'ala khalas lanni ko Allah tun Allah subhanahu wa ta'ala inni kala mo fewturɗa wiɗa mi wondiri Allah subhanahu wa ta'ala tawni o hoolakima accumo ɗo nangu lawol ma yaha hono daɓɓata ɗon hande kadi ko honnum woni ko mawni yeeso goɗɗo on ha hewti Allah subhanahu wa ta'ala bon no wawa hara nene goɗɗo on ko fusi devamma walla ɓiɗɗo goɗɗo ɗum ko fusi devamma ko goɗɗo wondirta ɓiɗɗo mum yeeso ma ɗum ko honnum ma nene mum yeeso ma ɗum bon haqqille jaɓali ɗum ay mais si mi goɗɗo wondiranima Allah subhanahu wa ta'ala fi Allah no mawni dey ay Allah subhanahu wa ta'ala wi noon si a goɗɗo kadi suusi ko ɗum waɗi pijji ɗin hino hulɓini ay hino hulɓini ha si goɗɗo darike kadi fewtugol Allah fewtutugol goɗɗo wiya wondiranimo Allah subhanahu wa ta'ala hara konko wondi ɗon ko fenande he Allah subhanahu wa ta'ala ni haray a dekiradi guerre hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala kala wondowo yo wondiri Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon woni ko dina kanko woni ko yamiri kaltoɗa kadi no e wondore ma nden gonga ay gonga ay par ce que sa wondiri Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko fenande arayno hulɓini de ko wiɗen ko ça fait haray a yalti mana ko fusugun ko yaltugol e ɗoftare ande ko fe ko ɗum hollugol an hiɗa yawi Allah subhanahu wa ta'ala an Allah a holli Allah subhanahu wa ta'ala ko yaweteɗo ma sina ɗum a fewtata a susta wiide billahi wallahi hara ko hoore fenande kono Allah akbar ɗum no ɓawri e kundule julɓe hande billahi wallahi hara ko hoore fenande ça fait hande hay ko andirta taw ça fait jeeɓe waɗi ɗum jar mode hande sa hawti a galleji hay bobo hoy koye lannale muyndi ko nana billahi wallahi koye kundule hombo ɓe jangi ɗum kundule nene maɓɓe e bam maɓɓe ay mo nanɗa o billahi wallahi Allah walla en hara ko wiyete billahi wallahi konko ɗe wondir taw hara ko gonga wonɗen e wondir hara wona konngol cakaniwol so tawni ɗum ko konngol cakaniwol ɗon wonɗen e wadde ɗum ko musiba sabu Allah subhanahu wa ta'ala man halafa bi khairin faqad asra kala wonduɗe o feni Allah subhanahu wa ta'ala haray o waɗi musiba ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni kala ñaawirɗo tawna alqur'ana e sunna woni ko ñaawiri haray o ñalte ɗoftade fagadi kafara haray o yeddi ay ɗum ɗo fof noon sayi ɗum ɗo ko jule ɓen woni fonka ko wiyete dina l'islam kon ay enen jule ɓe gande woni fonka dina l'islam Allah subhanahu wa ta'ala ni zalika ɗum ɗo bi annahum ko sabu qaluɓe wi'ino kamɓe lanta masana naaru illa ayyaman ma adudati modi ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ko yafotoɗo Allah subhanahu wa ta'ala yafoto kono noon Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yafoto ko neɗɗon ko o golli e hoore majjere hara o andano fes ayi bon ɓawde neɗɗo o golli tawi o andano ɓawde o andi o huli o tuubi o rutti Allah subhanahu wa ta'ala hino yaafo inna Allah yakfiru zunuba jamia Allah subhanahu wa ta'ala hino yaafo bakkatuji ɗin fof si tawi woni neɗɗo on ko goldiri ko majjere ko fi o anda ɓawde o andi o tuubi o rutti Allah subhanahu wa ta'ala yaafoto mais si tawi noon mi anda mi anda kadi ɗum ɗon kadi ko musiba non eyi ko ɗum waɗi neɗɗo fof neɗɗo hay goto wota mawnintino hay goto wota tawnintino wa man yuridullahu hayran yufaqihu fi ddini kala mo Allah subhanahu wa ta'ala ni kala mo mi fandana moƴƴere mi andana on ko wiyete dina l'islam kom ay andi ko ɗum jamaji ɗin hiɓe ɗaynude hoore maɓɓe ay ta hay goto ɗaynu hoore muɗum sabu hande a foɓotoɓe na ɓuri ko ɓe jannguɓe ɓuri bonde janngoɓe ɓen si boni ɓe janngaɓen kan haray itti sikke ay bon ala kulli haalin ko anduɗo on dow wawata moƴƴinde neɗɗo kay si tawi woni a anda a katoto taw si anda si wawa moƴƴinde al ilmu gabbulal qawli wal amali neɗɗo kay mom bala ndeɗa wowla ma bala ndeɗa golla a janganay taw konko wonɗa wolda ɗon ma jangana konko wonɗa e gollere ɗon taw si golla ka ko a sofere si a landama hon to rewɗa ha wonɗa sofere ata reno gasa rewi ko ɗuuɗi si naɗa métre sofere siko a maçon walla siko a tailleur walla siko a karam koyen karam koyen ɓen hunji alqur'ana waɗi ɗum ɗo
ko yawata karanko en balande ɓe hunjogu larana ɓe wawi janggafira no gasi ɓe sifatnike makka ɓe rewi ha ɓe hewti ɗon ata ɓe rewi nokkeli ɗuɗu arna maƴugol tun cikko ka ay bon ala kulli haali ko anduɗo on wata moƴƴinde sa anda wata moƴƴinde ay ɓay Allah waɗi ɓe janggoɓe ɓuuri bonude ɓay noon ansi Allah tawi a jangga kono ɓay hiɗa faala fewude e pourtalle ko falɗa fewude o si a jangali a fewata kato jangga ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam andi ko ɗum waɗi en famali ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala inni wona ɓe jangguɓe dareten exemple so tawni en ƴetta exemple wa ñakkatago e wasude wonde no gasa Pullo Fuuta inni ko hendare wotere petti luɓɓinta cangol ay ko waɗi jannguɗo goto petti si waɗi ɗo erreur hum ko ɗum waɗi janggoɓen ko on tigi renti wohi no fanɗi ay par ce que jannguɗo goto si waɗi ɗo erreur hum gotum hande kadi on ɗon o turini janggoɓen fop ay janggoɓen fop o tunini si a naari ɗo ko inneteɗo joni ɓe janggoɓe ɓuuri bonde sa moytaki a tawa exemple 100% on fop no ko hendarata ko 5% woni ton ɓe ala e gollitirde ko ne janggoto ton won ton bonoɓe ɓe ay kono ɓen ɗon tunini heddi ɓen fop ay bon joni noon Allah subhanahu wa taala gandal wona e karama koye darete wona e goɗɗo jangga gandal koye nelaɗo Amadou sallallahu alaihi wasallam darete exemple ɗo joni goɗɗo hay tawni hara mo jangi kono hara mo boni hara o fewa fes hara façon boneteji ɗin fo himo boni kono noon himo jangi mo andi l'islam faami an hiɗa faala fewde hiɗa faala andude ko nune ka dina hino sella ka yaha jangga e jungo makko ta ƴettu jikku makko ngo ko jikku dina kan wonɗa ƴettude ay ko jikku dina kan wonɗa ƴettude ko ɗum waɗi nelaɗo maki ɓeyni o gandal ngal so woni koye ɗengal bareru woni yaw ƴetta gandal ngal teltoɗa bare ay kono Amadou ɓay ɓe jangguɓe no fewi mi janggata e jungo ɓe ɓe fewa ɓe no waɗiri ni ka woni ɗayde hoorema sabuna so hewtoyama jang yeeso Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ñaawete feere ñaaɓe feere ay mo kala mo place mum so hewtoyle Allah subhanahu wa taala ko fi dina ma kan aɗatoma landade fi dina ma kan ay ɓayɗen andi neɗɗo on taw balade no hewtoyo taw ko wiyete dargal ko wiyete gurdam barzak ko qabru on so tawni neɗɗo on o wattinama woni yimɓe makko ɓen naɓimo wattinimo accima ko qabru makko ɗon yimɓe ma ɓen e jawdi ma ndin jokkima ha ɓe wattinima hande kadi yimɓe ma ɓen e jawdi ma ndi fof yiltike kono heddotoɗa ko qabru ɗon ko golle maɗen malayika si ari ɗon kono landotoma ay o landotoma ɗon man sa yarata ka honto otoje maɗen ay ayna fulusi ka honto kalisiji maɗin la ko walnata ɗon ko man rabbuka ko hombo jeyma ma nabiyuka ma dinuka ma kitabuka ko fifiyaka dina woni ko landeteɗa ɗon an sa darnake ɗo noon e wigol mi janggata e jungo ɓen ɓe fewa ɓeno waɗiri ni ɗum ko hajuma noon Pullo Fuuta ni ho goɗɗo no ɓurto métre mum ɗa janna goɗɗo hawgayna ɓurtoma ka hay si tawni karam ko en ɓe fewa fes kono ɓay ɓe jogui gandal yaw jangga ƴetta gandal ngal e junga e tertoɗa to karam ko en yangal peewal mum nani ƴetta gandal ngal ɓayanɗa faala fewde gollitara gandal ma ngal min haray ko ɗum mi yamirtama mi jamira hoore am ay dara ko ɓay karam ko en fontido ngal gurano na jikku mabɓe on ma yatade ka na jikku mabɓe on ma janude ka ɗon ko jikku nelaɗo ɓe on ma janude ɗon ay ko ɗum dara jikkuji ko nelaɗo waɗi ko nelaɗo sifotiri noon kattoɗa an kadi respecta ɗin jikkuji tertoɗa karam ko en e jikkuji muɗum ay ahisi ay si ɗum woopi on tigui joro ɗo ɗaynugol hoore muɗum ina ɓe jangguɓe fewa no waɗiri ni ronka janggude ay ya an say ça fait haray an on ko addirano ɗo saabu ko adduma aduna ɗo kon a waɗali ɗum ay bon joni noon mi sikki chef de armée chef de bataillon gon so immini ɗo jonde makko ɗum o wi o immini on mission chef on immini on mission yahe nokkel kaari waɗi o mission gon a yahi ha e hewtoyi ka mission on waɗete toon siko 2 mois 3 mois 4 mois en nan woni mission on a yahi ka hewtoyi ɗon hiɗon jooɗi an a salike wadde mission ko daɓɓuma kon pes a arti jungo meho mi tañƴinaki a joɓete mi tañƴinaki a landoto salaire minen o kamen yaaduno mission on kamen hewtuno imo jooɗi ay kanko ay hunde o waɗali ay
o yahi 0 o arti ala 0 sefon kon no wiyete mo gollali no yoɓe a yoɓetake joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'buduni mi taggiral yimɓe nge jinnaji ni sona fi dewal ko fi dewal woni ko addira den ka hoore leydi ɗo ay fi dewal de ay neɗɗon kala ko waɗɗa so tawni a gollali dewal bon aray marsali dewal ngal noon wawata heɓade neɗɗo on a andali dina kan wawata heɓade neɗɗo on andal dina kan en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fami en ka ɗo dina meɗen tawde ko sabu makko woni ko addira ɗen ɗo sabu makko woni ko addira ɗo ndare mawɓe men Fuuta Jallo mawɓe ɓawɗo ne tawno hande moyen jiɗuɗano ayiyayno mawɓe men Fuuta no immoɗo seppa ko wiyete ko dula e dula sabu ɗaɓɓoygol gandal hara ko ñaame ala woɓɓe hara hay paɗe ala wallahi mawɓe men Fuuta ɓawo Jallo ɓawɗo hino jiɗuno ko wiyete dina l'islam kon hino anduno no fonkuno ko wiyete dina kon so fehi ɓe anduno noon neɗɗo si tawi woni o ari ka hor leydi ɗo mana mawɓe men Fuuta Jallo hino wawi yankanade dina l'islam hiɓe fonki ko wiyete dina l'islam kon ay ko intérêt mu on noon hiɓe andi ay intérêt on noon koye wona aduna ɗo ay intérêt dina kan wona aduna ɗo dey eyyi ko ɗum waɗi so buy hino majja andi bon hande jaman ko ɓuuri hewde kon ko intérêt on heɓoto kon ɗon kon tafa ko ɗum jaman ɓuuri hittinde ay kono ɓay tun intérêt dina kan wadata ɓen ɓay hay goto anda koni lakara ɓay goto ma yaali arti ay bon koko wona wallire ɗo ko fof ko tindini ay nde ɓeya yurno ɗon haza asatirul awwalina ɗum ko tindi aranɓe ni ay nde nelaɗo makan no ɓeya o inni on fopp moɗon si on maayi on immintinayi on ɓe wi awalaw kana aba'umul awwalina ene hay babiraɓe amen aranɓe ɓen siɓe maayi awa honto ɓen ɓe woni hay babiraɓe amen aranɓe mayinoɓe duuɓi ɓen ɓe immintinoyte on fopp moɗon ay antum wa aba'ukumul awwaluna ay fopp moɗon onon e babiraɓe men araɓe ɓen fopp on immintinoyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓeni hasa asatirul awwalina o koye tindi woni o koye cakani woni ay o koye sama kala woni ɗum wawa wonde ay piji yewtere ɗo yewte fedine ɓedema bon mode ayna fiyandema goɗɗo nande ko woni lakara ɓe koye sama kala woni ay koye sama kala ɓay tun intérêt dina kan wona ɗo andi en ɓe Allah subhanahu wa ta'ala andini ɓen mi wiri noon yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuki en yi'ugol gonga arsika en kadi jokkugol gonga kan ko sabu hilan wawi andude ko ɗum ɗo tigiri woni gonga kangoy haralan andi pelte ko ɗum woni gonga kan mais si Allah subhanahu wa ta'ala arsika lan coggol gonga kan mi jokkatagoy ha wonde ay goɗɗo no anda ko gonga kan tigiri haɗum andi ko ɗum ɗo woni haqiqa on o salo o netti gonga kan harale mo andile ko ɗum woni toon wonano Abu Jahali en Abu Lahabi en no ɓe wirno nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon bon nde ɓe nangodirno ka guerre bon nde dande makko nde hewtuno ko taƴate o andi hi wala ni perdude o wino wallahi miɗo andi Muhammadu koye gonga woni miɗo andi Muhammadu ko gonga addi mais komi salori jokkugol Muhammadu ko fiwata mi perdu dignité an on ko fiwata mi perdu jama an on ay mana Makka koɓe kohoɓe wonno toon koɓe kohoɓe teddiranoɓe man noon joni noon koye hoore penale ɓe wuruno e hoore bidiyaji e sirkuji koye hoore ɗin ɓe wuruno joni noon dina kan ari nelaɗo ari addi dina joni noon ko ɗum ɗon woni e combatude waqul jaa al haqqa wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuqa ay gonga ari fenade nden ko yo mehe bonne fi muɗum fes ande fenade ko ko yeton ko ɗum fi muɗum ko bonnete ɗum mehe fenade fi mum ko élémenté ɗum fes itte joni noon hiɓe andi kamɓe ɓen kohoɓe wonnoɓe Makka ɗon Abu Jahali en Abu Lahabi en ɓe anduno pellet koye hoore ɗum ɓe wonno koye ɗum ɓe wonano e combatede muɗum ɓe wi ɓe sali fewno fi honum fiwata ɓe perdu koye ɓe wonno e muɗum kon jama mabɓe on ko sabu ɗum ɓe sallorno heɓe anduno ko gonga net nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam adduno ay kan ɓe wakkili mayugol wona jiye yimɓe yiite perda fes ɓe sali bon ɗum hino woodi ha hande ay no woodi andoɓe ko ɗum ɗo tigui woni gonga o mais ɓe salo fes ay ɓe salo
Allah subhanahu wa ta'ala ni wa qalu be bi alanta masana naru menen memata men yite ngen ay illa ayyaman ay so na nyaldi ma'dudati kontadi amade mbay bo mayi tun Allah subhanahu wa ta'ala hino yaafo menen Allah subhanahu wa ta'ala yaafoto men menen Allah subhanahu wa ta'ala yaafoto men wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ko yaafotodo kono non a katato kadi no Allah subhanahu wa ta'ala yaafore ndemo yaafoma wonde mo yaafoma o yey kadi ko yaafoto maɗum ay pullo fo tawni mono yirganede ɓaawo yonta ko yirgo ka reedu hay goto wawata ɗo gollande alijanna min ko sabu golle an ɗe naadilan alijanna la ay la ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala wawata naadude goɗɗo alijanna ay kono noon Allah subhanahu wa ta'ala wi o toñata de kanko hay goto wama jazaul hasana illa al hasana wama jazaul sayya illa sayya Allah subhanahu wa ta'ala wi ñande janggo maliki yawmiddin mo golli ko moƴƴi koko moƴƴi mi yaɓatamo mo golli kadi ko boni koko boni mi yaɓatamo si an tigi joyɗi ko ɗo tun anda dina kan woni e ha duma ala ha e dina jokkiɗo e weeli foti e jumpugol tun ayi ɓayi Allah ko yafotoɗo ɓayi Allah ko yafotoɗo bon akkataki no Allah subhanahu wa ta'ala yaforoye ara ɗon hino hawni sabu no neɗɗo o wi koko golluɗa kon ko ɗum woni ko yoɓoyteɗa ñande janggo noon yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuku en wawugol gollugol ko moƴƴi yo Allah arsuku en ko wiyete gonga yi'ugol gonga kan arsika en kadi jokkugol gonga kan ay wallahi no heewi men hande ha andoɓe ko ɗum ɗo tigi woni gonga ay ko ɗum Allah woni faala mais sabu mawnintinare salo yiide gonga kan fes salo yiide gonga kan Allah subhanahu wa ta'ala ni wa kharrahum fi dinihim dina ɓe kan hodiɓe dina ɓe kan hodiɓe ay wa ma kanu sabu konko ɓe laata yaftaruna hiɓe fefinto ay kala ko wowluɗa ɓe adde ko ɓe bakkitora ɓay Allah ko yafotoɗo ɓay ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo modi ɓay hay goto mayali arta hay goto anda ko woni lakara Allah subhanahu wa ta'ala ni dina ɓe kan hodiɓe sabu ko ɓe woni fefindade kon noon ay ɓe daɓɓa tun kaɓe bakkitora Allah subhanahu wa ta'ala wi fa kayfa iza jama'nahum ene ko honno noon si tawini men addoyiɓe li yawmin e ñalande la rayba fi nde sikke wo ala e muɗum ko ɗum woni ñalande dargal ɓay la sakka bil mawti ñalande wiyetede dargal ngal la sakka bil mawti fof fottay ɗon ko ñalande tultata ay rendez-vous sammanki hay goto mankoytaɗo ay gonga no ustaz tawi boye make rante en to ni wo inetake ɗon joni walla ustaz Mamadou ren to o inta ɗon joni tigi tigi aray oye ɓay senane en ɗon minen ɓay minen min wonanayi en ga ɗum ala la kara dey senane en minen min wonanayi en ga ala ton ay ko ñalande de andanɗa warema hay goto tultowo ala ay ala hay nokku ko takkitore joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo si tawi woni a darike ɗo ɓe woni ka karle ɗuɗe e yalagol wulugol e hoore yala ɓay Allah ko yafotoɗo Allah yafoto Allah yafoto bon a gollirali tañƴinare Allah subhanahu wa ta'ala yafotoma sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni wo ndeɗa waɗa dewal ko waɗi neɗɗon koko wonde e julude ɗo ko fop wonde e hajjude itta sadaka e ganda si Allah subhanahu wa ta'ala ne jaɓude ɗum e ganda si o jaɓi walla si o jaɓari ɗen tori yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓay kanko woni joom moƴƴere ɓay ko yurmede makko nden adi tikkere makko nden ɗen tori Allah taw hara ko wonɗen e juulude hoora itta sadaka hajja Allah taw hara Allah subhanahu wa ta'ala jaɓani en ko ɗum tori ɗen Allah subhanahu wa ta'ala Allah taw hara o jaɓi ɓay kanko woni jaɓowo mais en ala noon assuré o jaɓi ɗum ɗon neɗɗon heeɓi ɗum ɗon assuré o ñande janggo sabu koko wiɗen nanen kon Allah subhanahu wa ta'ala no wi no wodi ɗo andanɗa hoorema immiɓe ɗo yahoɓe ɗo ha Makka hewtoya suudu Kaaba taro suudu Kaaba laaɓe jeeɗi waɗa labbayka Allah subhanahu wa ta'ala inni mo yawtali mo yawtali dambugal kuuru mum on no ɓuri ɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala no wodi juuliɓe ɗo ha tiide den tufi tawatara bon julde nden marsali Allah subhanahu wa ta'ala ni hoorayɓe ɗo ha Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓe mara intérêt e korka maɓɓe kan si wona heege ay ko ɗum waɗi neɗɗon ɓenni siɗa rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko bayna ko ya tañƴino ko raza'a
hiɗen tañƴini Allah subhanahu wa ta'ala jaɓa sabana kala moƴƴere nde waɗata ko ya tañƴino ko ya tañƴino ha fellita Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi ay hooloɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi so inni an mana ko gonɗingol ngol taw neɗɗo na fitimi woni julɗo par ce que suumaye aray ɗo julɓe buyno ɗo hino horude ko ɓe woni horirde ko sabu hersa jama o ay piiji bu yiɓɓe goo waɗay ɗo ka diina ɗo ko ɓe woni waɗirde ko hersa jama o na sabu hiɓe gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe andi ko Allah subhanahu wa ta'ala farliɓe diina kanko sabu ɗum ɓe woni waɗirde na kulal Allah de ko jama on ɓe hersi jonnon sikkuɗa noon Allah subhanahu wa ta'ala ƴettay ɗum ko gollira ka fi makko konkere o ƴettay o ƴettata ko ho gollira sabu Allah kon ko ɗum o ƴettata sa golliri sabu goɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala ni mi accirte emo gollirɗa sabu muɗum on si baraji no wori ñande janggo ko on ɗon yoɓoyte ko on ɗon yoɓoyte neɗɗon si en sa golliri noon sabu Allah a golliri kadi no hana gollirede noon e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden tañƴino Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanima ay en tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en golleji men ɗi o wi ñande no men addiɓe ɓe fopp ɓay la sakka bil mawti a neɗɗon ko ƴoƴuɗa ɗo wo ko ƴoƴuɗa ala ka takkitoɗa ha inna hi ɗamari ñande yawmal qiyama hiɗa mari ko suuɗoɗa ha ngi Allah subhanahu wa ta'ala ronkon yidude amara on place fof meɗen e darate yeeso Allah subhanahu wa ta'ala oni noon wa wuffiyat on se noon hunnanoye kullu nafsin wonki wo wonki ma kasabati koki faggiti kon ko ɗum wonki kin koki golli kon ko ɗum woni koki yoɓoyte haray noon neɗɗon ko joɗotono ko aduna ɗo jokka weeli foti ha Allah ko yafotoɗo Allah ko yafotoɗo ha menen amodi Allah ko yafotoɗo a hewtoy ton Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko neɗɗon ko gollunoɗa kon ko ɗum yoɓeteɗa innahu ala nafsihi basira neɗɗanke kala neɗɗanke mo kala no humpiti hoore muɗum ko an jiɓi fi an ko min jiɓi fi ma ko goɗɗo goo jiɓi fi goɗɗo go mais Allah subhanahu wa ta'ala an on mo kala e meɗen no humpiti hoore muɗum mo kala no humpiti golle muɗum nde innahu ala nafsihi basira ɗum waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi qulillahumma ay o wi Allah malikil mulku Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni jollaamu tu'til mulku Allah subhanahu wa ta'ala himo okka laamu man tasha'u on mo yiɗi okkude ay kala mo Allah subhanahu wa ta'ala windi hande weetata a laamaki a jooɗaki ka julnire pouvoir wallahi ñallitata sakko waala neɗɗo on o laamoto la sakka ayi bon ko ɗum waɗi laamu wona ko pirante laamu koko torante Allah koko waɗante du'a ay mais pirangol fi laamu ɗum ɗon lamminta lamminta sabu si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri alamoto 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 sariya on no wodi no rewri no goɗɗo lamminirte noon an citoyen ko wonanma ko resansagol jogoɗa kartal ma wotrigal ngal si élection fewndiki yaha wotanamo faalaɗa on si Allah subhanahu wa ta'ala hoddirimo faalaɗa on o laamoto o laamoto si Allah subhanahu wa ta'ala hoddirali anda ko Allah subhanahu wa ta'ala woni hoddirali yo o laamo khalas mais si a yalti ɗon a wi tigi tigi an forcé degré ko mali darje ma o laamo a yalti a fewtodira ɗon e onde loi a warama ya andu ko an woni saabu wonkimaki wala tahaliku aydikum ila tahalukati Allah subhanahu wa ta'ala taw naɓu wonkiji monkin ko anduɗon si on naɓiki ki yakkoto wonay faami si a naɓi wonki makin ɗon a fawtodira ɗon a fawde ordre fi an liderje ma laamaki si a warama ɗon ko an woni saabu wonki maki ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala lantoytutomaki ayi torano liderje ma on yo Allah subhanahu wa ta'ala lambinmo si Allah subhanahu wa ta'ala no hoddiri o laamoto sabuna laamu ko Allah joyi ko Allah subhanahu wa ta'ala lamminta kala mo faala lamminde si rewama ɗo honnode si adna Allah fof pirani ɗo karama ko Ibrahima ɗo fiyaɓe laamo si Allah subhanahu wa ta'ala hoddira yo karan ko Ibrahima laamo si adna on ɗo fof waridiri ha heddi ka goto pet ɓay tun Allah hoddira laamu e hoore karam ko Ibrahima ɓe laamota ko mukko abada ayi ba ko torunde Allah nden tum wawata wallude e tawde si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri
allahu allah malikil mulk kanko woni jollaamu tu'otel mulk allah subhanahu wa ta'ala hino okka laamu ay man tasha'u ay mo yiɗi okkude laamu ay mo yiɗi okkude laamu wa tunzi'ul mulk allah subhanahu wa ta'ala hino ɓoora laamu himo folla laamu kadi mantata mo yiɗi follude ay himo folla kadi laamu mo yiɗi follude ay watu izzu allah subhanahu wa ta'ala hino jonna teddungal himo teddina man tasa'u kala mo yiɗi teddingol si allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kaari ko teddowo fi makko tedday tun si aduna allah fo immike fi jasingol mo ɓay tun allah subhanahu wa ta'ala hoddiri oɗo ko neɗɗo teddinteɗo pullo fu tayni wo allah subhanahu wa ta'ala wara tagali mo o warata kono mo tagi mo o hersinta ay mo tagi mo o hersinta allah subhanahu wa ta'ala so hoddiri kaari ko teddo fi makko tedday tun si aduna allah on fof immike fi jasingol on tigi ay teddungal ko allah subhanahu wa ta'ala ewri si allah subhanahu wa ta'ala teddini goɗɗo fi makko tedday tun ay ko ɗum waɗi neɗɗo jara hiɗa unna jama on ana forsata jama on yoɓe teddine min kaari teddinal amma ni tati ka si allah subhanahu hansi ɓiɗɗo ma mo heɓoɗa on si teddinali ma si allah subhanahu wa ta'ala no jonnoma teddungal fima tedda woɓɓe goo teddinoyte haray noon hino mettigoy haray hino muusi sabu hanuɗoma teddinde si teddinalima a tawa hino muusi ay kono ɗaɓɓu teddungal ngal ka allah subhanahu wa ta'ala ay teddungal ka allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓete woto ɗaɓɓu ɗum e jungo yimɓe ɓen de si a ɗaɓɓi teddungal e jungo yimɓe ɓen kara han kono si a ɗaɓɓi teddungal ka allah tun wallahi fima on tedday ay fima on tedday par ce que no gasa yimɓe ɓen koɓe teddinirta ko sabu goɗɗum ay ko sabu kummakul no gasa ñande fi kummakul lanni wo nde ñande a dasi fima no teddi si tawni fima tedda no gara ko sabu gongel ay himo teddina mo yiɗi teddinde watu zillu man tasau allah subhanahu wa ta'ala himo jasina kadi on mo yiɗi jasinde ay bi yadika kaka jungo makko kanko allah subhanahu wa ta'ala ala khayra moƴƴere woodi ay moƴƴere nde fof ko jungo allah subhanahu wa ta'ala woni kala ko faalaɗa e moƴƴere seɗa faala teddude ɗaɓɓu teddungal ka allah subhanahu wa ta'ala ay ko enen goɗɗo teddirta ka allah subhanahu wa ta'ala ko jaɓugol yamiroje allah subhanahu wa ta'ala ɗen woɗɗito haɗoje allah subhanahu wa ta'ala ɗen wona jantotoɗo inde allah subhanahu wa ta'ala wona juulugol e nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ay ko waɗi neɗɗo si tawni a woni janngo wal qur'anul karim a woni rentotoɗo boneji e haɗaɗi allah subhanahu wa ta'ala ɗin a woni jokkowo yamiroje allah subhanahu wa ta'ala ɗin a woni jantotoɗo inde nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallama juuloɗo e nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallama kanko allah subhanahu wa ta'ala mana o arestirte kala hino fi malaika ɓen fof arestira inde ma nde mana asamawji ɗin jeɗɗi noon ka kala ata inde ma hino arestira ay fima taw ko malaika ɓen taw ɓurata teddinde fimaɗa ay sabuna hiɗen andi ɓe malaikaɓe e mawnude ɓe e teddude nde tawde ɓe yeydata allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗata sina ko allah subhanahu wa ta'ala yamiriɓe kon ayoya ñande janggo allah subhanahu wa ta'ala hino jarna neɗɗo on banu adama arnoɗo ka hor leydi ɗo golli yamiroje haɗi wakkili golli yamiroje makko ɗen kanko allah subhanahu wa ta'ala haɗi boneji makko ɗin allah subhanahu wa ta'ala waɗon e on tigui teddungal ñande janggo ha malaika ɓen tigiri ɓe ngalɗa ɓe wiya allah subhanahu wa ta'ala ko honnum waɗiran ɓeeɗa ɗeɗo ndeɗo moƴƴere ni hay menen ɓe taguɗa waɗɗa binda ɓe andaɗa ha hande min meeɗalima yeddude min woɓɓe min heɓade sigal ngal teddungal ɗo allah subhanahu wa ta'ala ena ɓe mi naɓino ɓe aduna mi naɓino aduna mi hulɓinirinimo yiite mi weltinirinimo alijanna mi hulɓinirinimo hoore an ha hande o yi allah o anda ko mi woni allah o anda ko honnum woni yiite o anda ko no woni alijanna o hulirilan o ɗoftilan sabu kulol an ngol wona fi sabu o yi'ilan ay ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala allazina yuminuna bil haybi ɓen gonɗimɓe allah ka wirni enen ɗo fof kala
kala e meɗen wakkidiro ɗo haɗiti haɗoji Allah subhanahu wa ta'ala ɗen jokki jamirore makko nden est ce que ko fi a yi Allah subhanahu wa ta'ala waɗirɗa ɗum ko fi dareni Allah waɗirɗa ɗum ka ko ɓay a yi yite ngel lakara waɗirɗa ɗum ka ko ɓay a yi aljanna on a yi weli beliji weli foti ka waɗi woni ka aljanna kon ka ko ɓa a yi ɗum waɗi si wakkilɗa rewɗa Allah subhanahu wa ta'ala sallamo yeddude la ko imanu billahi ko tawde a gondini Allah subhanahu wa ta'ala a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala a yaalimo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ko sabu ɗum nden ko sabu konko waɗi ɗon kom min kadi hande mi weltinirama ko mi meeɗa weltinirde hay goto ayi hande sayi buyno ukkoɗo e diye inna fokke nato e Europe no wakkili ko goo maayi walla ɗiɗi nato yi Europe wakkilo uno ka ndiyan ɗo ngomi may ko fiyon ɗum ko sabu himo reni ko woni Europe kon ka mo reni weli foti ko woni Europe kon ka ko sabu courage ɗum on tigi woni naɓude on tigi ka mais kono enen ɗo fof wonɓe wakkilade gollaɗoɓe fof nafiɓe yi moƴƴereji koni ko lakara kon ɓe nani noon ɓay alqur'ana sifiki alqur'ana ko daaluye Allah nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo men o yahi o kanko o yiri guite makko ɗen ayneni o humpitike fof o ari o haalani en ayi kono enen ɗo fof ha hande goɗɗo yiyali yiite yiyali aljanna jogay men ɗo hay goto e meɗen yiyali hay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bon ko sabu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ini mi weltinore on tigi moƴƴere janggo mi teddina on tigi waɗana o moƴƴere ko meeɗa waɗande on hay onon malayka e ɓen ɗo ɓe ɓanni bindiyam ɓe ayi bon ɗum ɗo fof ko ɗum waɗi woni teddungal ngal kaka Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɗaɓɓete faala teddungal yo ɗaɓɓugal ka Allah subhanahu wa ta'ala wala ɗaɓɓugal yimɓe ɓen dey sa ɗaɓɓingal yimɓe ɓen yahanda ɗaɓɓi ko a heɓata ɗum waɗo inni mana innaka no an Allah dey ala kulli shay'in e dow kala hunde gadirun ko a hattanɗo Allah subhanahu wa ta'ala kala hunde mo hattani ay tuuli jullayla fin nahari ay wa tuuli junnahara fil layli Allah subhanahu wa ta'ala himo ƴetta jemma on naada e nder ñalorma on himo ƴetta ñalorma on naada e nder jemma on ay simo faala kadi lambinde goɗɗo ko ni o waɗirta woda ɗo joni 7 bimbi yahay ɗon joni seeɗa midi 1 heure ay 3 heures 4 heures 5 heures ay 6 heures 19 heures ay ñallal ngal yahi on futuro naati ay 20 heures 21 heures 22 heures minuit ay 1 heure 3 heures 4 heures 5 heures jemma on yahi ay ñalorma on kadi ari tifa Allah subhanahu wa ta'ala simo faala lambinde goɗɗo kadi ko ni o lamminirta jooɗiɗo ka jullira on Allah subhanahu wa ta'ala faalama addude lanɗo on ɗon no iwrata o iwa e joni ay sa moy tawi kanko watta paɗal joni ya ara na goɗɗo go ara inna immo ay mo Allah subhanahu wa ta'ala faala addude on o ara o jooɗo e hoore jang ay no yirato ni jemma e ndorma no sañodira ni a nanta bruit hay pus musu ngesi a nanata si weetiɗo yaha ɗon doy joni appu futuro naati a nanta uttumaga ala bruit fusi a nanata ay ñallal ngal yahi jemma on naati ay yaa ɗon kadi ha jemma on yaa ɗon ha waɓutuma ngewto yes ñallorma on ara doyi a nanta bruit hay fusi Allah subhanahu wa ta'ala no faala lamminde kadi ko noon ay kanko gere ala e ɗum sonko ala e ɗum mo faala lamminde on o laamoto ay la sakka bil mawti ay wa tukhrijul mayyita min al hayyi wa tukhrijul mayyita min al hayyi Allah subhanahu wa ta'ala hino yaltina ko wuuri e nder ko maayi kon kadi himo yaltina ɗum e ko wuuri ay ko woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde ala ko maapinimo hay e hunde ala ko ronkata waɗude ay kala ko waɗi kadi ko ɗum woni ko haani ko ɗum woni ko haani ay Allah subhanahu wa ta'ala o wi hon la yattakhizul mu'minuna al kafirina awliya a ɗo noon ɗo julɓe boyi hino yani ɗo fuɗɗore lammin o wonɗe e wowlude ɗo ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi am julɗo wota a jogito keefeero jaatigi acca ɗon gonɗinɗo acca ɗon julɗo ɗimo ma wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum ayi kala nanditiniɗo e yimɓe kala yiɗuɗo yimɓe kala jokkuɗo yimɓe ƴettuɗa systéme maɓɓe on Allah subhanahu wa ta'ala wi an e maɓɓe immintinoyte ñande janggo ko ɗum waɗi peggiɗen ene hulɓini ha
ko ɗum waɗi ɓe immotoɓe ɗo ɓe Allah subahana taala okkata ɗo sanji immoɗo yaha wona leyɗe porto sanza dina mum sanza religion mum harale ko julɓe no hulɓinaniɓe ha no hulɓinaniɓe ayi bon haɗaka sabu Allah subahana ni fatasiru fil ardi Allah subahana taala ni voyage partout dans le monde Allah subahana kerana hay goto o wi voyage kala ka faala ɗon e aduna ko kono a julɗo heɓaɗo dande la ilaha illallah muhammad rasulullah hande immoɗa ɗo e yaha natoya leyɗe porto tun inna an dina jamais fi jawdi aduna wakkiɗaɗa yaltugol dina fes sans religion fes ay bon Allah subahana taala inni la yattakhidul mu'minuna al kafirina awliyaa ay min dunil mu'minina tamo wo ƴettu heferaɓe ɓen waɗa ɓe jatigi acca ɗon gonɗiɓe ɓen sabu Allah subahana taala wi hon ɗum kono o wini kala waɗɗuru ɗum man yafu al zalika kala waɗɗuru ɗum fa laysa min allahi fi sayin yo andu haray ka Allah ko zéro point ay joni noon ndaren ɗo ko wi kon innahu ala nafsi basira mo kala no humpiti alhaali muɗum ay he hande fuɗɗata min o wonɗo e wolde ɗo walla nanelno joni ha mi natoy ɗo joni leyɗe porto no gasa mi yeydi ɗo joni tuba ko porto hum o wi ar ɗo mi waɗanta ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo condition on noon ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mi ha modi dina no bëgg tari ɗon ɓaawo ko jawdi ndin ha modi sa mara goɗɗum haray na fus ay dina no waɗi o allahu akbar wana auzu billahi ay ha si mi heeɓi jawdi ndi mi waɗa e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko haala ko handi heɓo ko handi heɓo ay tiba ko handi heɓo ɗum Allah subahana taala inni kala waɗɗo ɗum fa laysa min allahi fi say'in kala ɗaɓɓuɗo jekkitiɗo heferaɓe ɓe jatigi yo andu haray ka Allah o konta kay e hunde konta kay e hunde faman tasabba bi qawmin fa huwa minhum bon no wodi ɗo kadi woɓɓe go enen jule ɓen ka galleji men hay si tawni hewti ha Europe no wodi ɗo hande ɓiɓɓe meɗen sa daari koɓe femboto kon ko heferaɓe ɓen femboto kon no wodi ɗo ɓiɓɓe julɓe gota anda harama hara inde maɓɓe ɗen hiɓe sansi inde maɓɓe ɗen ko nena maɓɓe ba maɓɓe fembiɓe kon kamɓe partenaire ji maɓɓe ɗin wona ɗum ɓe noddidirta ko inde heferaɓe woni ko ɓe noddidirta tawa ko ɗen ɓe noddete ɓe noddidirta ko hunde hulɓini ndegoy ko ɓe wattoto ko kono heferaɓe ɓe wattorta noon ay bon ene hulɓini sabu ne lala maki kala nanditine ɗo yimɓe hay yo andu hara o jeyama e maɓɓe ay ari ha e ñande dargal andi aroyte ka wendu kawsara ne tawde wendu kawsara ko mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko ndu tagana wendu kawsara jahoya ha dargal wuloya ha eɓe fof bo ka lakkere muɗum mofte nelaɗo ɗen yaha yaroygol ka wendu kawsara malaika ɓen ƴetta leɗɗe luuboɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ara o kasa o wiya akkiteɓe on anda ko mofte Muhammadu ɗen ni on anda ndu wendu ko sabu maɓɓe woni ko tagira malaika ɓe mbiya la Muhammad ɓe sansino ɓe sansino ɓe jokkalima fes ay ɓe sansino dina maɓɓe kam ay ɓe jeyaka e ma ay andi koko wiwno ɗen nanen kon neɗɗo hay si tawni a wi ka julɗo hay si tawni a golli dina kono si tawni wonano nelaɗo golliri noon hay si a juuli nano nelaɗo juuliri noon a hoori nano nelaɗo hooliri noon a jangi alqur'ana kono wonano nelaɗo jangiri noon nafata ko ɗum waɗi ma golle on tigi ɗen dara ko nelaɗo golli ko ñentina ko nelaɗo golli kon golle maɗen noon wata jokkodir golle nelaɗo ɗe misiga ala jaratin enen ɗo fo e goto hewta ha nelaɗo Amadou sallallahu alaihi wasallam hay ka holɓu nder kono il faut que reconnaisse mo ay jaɓen ko kanko jokkete jaɓen ɗum ko ɗum on ɗum wata e nafude ay malaika ɓen inna ɓe sansino effectivement le ndaare hande ko ɗum woodi ndaare tun hande hande siko ɓiɓɓe men rewɓe ɓen kala mo hewtuɗa hino sina rondiɗo dongil mesi o ko ron safe wolotako ko andanɗa hoorema piiji ɗi Allah subhanahu wa taala ɓuuri e huɗude exemple wona mes tokkugol sukundu muɗum ndu bon
safe façon no on tigi noon tokkiri sukundu muɗum ɗon wogoy woni ko kufune hippiɗa woni a tokku nelaɗo maaki safe ko huɗama tokkuɗo e tokkanaɗo e ka tokkaɗon tokkuɗo on huɗama tokkanaɗo sukundu on huɗama galle ka sukundu tokkaɗo on huɗama Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo mana neɗɗo so tawi woni o naata e alijanna nelaɗo maaki uuragol alijanna on uuray on tigi ko yaadete duuɓi guluji temeɗɗe 5 parfait alijanna on warayno uurata on tigi ɗo yewtude ka alijanna nelaɗo maaki ɓe tokkoɓe sukundu hay urgol alijanna ɓe heɓoyta ñande janggo naafiɓe yara ka alijanna on woniri ton eyi kono si a woli ɗum ɗo joni yahe ka al isra'i wal mi'raji ka nelaɗo royrano ɗon deftaran fisinde nelaɗo royrano al isra'i wal mi'raji yahon daron ɗon nde debbo mo nelaɗo yawno ka tawi sukundu mum ɗum hino haɓɓira hawre yiite sukundu makko ndun o haɓɓira ka hawre yiite ngen hino natira ley hino yaltoroya dow nelaɗo maaki ko honnum wonno golle o ha tawatara ko ndu sukundu makko ɗo woni o lettirte ɗon de ɓe wiyaade taw ko neɗɗo tokkani neɗɗo sukundu muɗum ɓe wi ko neɗɗo mo suuɗatano sukundu muɗum e worɓe janamɓe ɓen ay angal taarugol no wode ko wondeɓe te ko ɓeni wo suddi manque ko ɓe consasti ɓe ndaari ɓe tawi neɗɗo angal suuɗugol sukundu muɗum gon ko woni masiba ko sabu suddiɗo sa akkiti sukundu ma ndum ɗo ɓe naltaw tokkugol meesi on tawde sukundu ma ndum simple sa akkitindo e hakkude worɓe janame ɓen ɓeyni haray malayka no huɗude on tigi ha ñande on tigi suuɗi sukundu makko ndu sikkuɗa noon kuddi malayka ngo sama kala noon ɓeyni haray malayka e moƴƴoy ɓen fof no huɗude on tigi itti noon sikka so tawi noon tigi tokki sukundu muɗum ɗum joni darte enen jule ɓen hannde darten enen jule ɓen hannde ko galle honɗe yahata ndaara ronka heɓ wolota ko sa nelaɗo maaki huɗama on suddiɗo nanditiniɗo e gorko yaha ndaara rewɓe ɓen hannde ko weccino woylandema e hannde kala debbo mo watta pantalon an afina debbo mo ɓornata ko pantalon watta sexual ta an afina ay pigiɗa andanɗa hoore maɗa kaka suudu ɗi hani an tun e modima ka suudu ko hanuɗama wattoranade noon ko ɗum hannde yaltinte ka bedda nelaɗo maki huɗama kala suddiɗo nanditiniɗo e gorko ay huɗama kala gorko nanditiniɗo e suddiɗo hande ndara ko gorko hande ndara hande enen jeunesse on ko hombo gorko hondo wiyata mo yiyata hande mo falaki jolo ko wi seeni wil seeni ko hunde harmande wonande gorko hootanuru ko hootanuru ko hunde harmande gorko nelaɗo maki kala gorko tufiɗo waɗi hootanuru o huɗama Allah huɗimo waɗɗo seeniwol e jawe ɗum ɗo hoppu ko fi gorko fi suddiɗo nelaɗo maki huɗama kala gorko nanditiniɗo e suddiɗo no waɗi worɓe hande wonɓe e morade ka Allah subhanahu wa ta'ala ne huɗama kala gorko nanditiniɗo e suddiɗo kala suddiɗo kadi nanditiniɗo e gorko o huɗama joni noon ndaare enen jule ɓen hande e ngal ɗiɗo fof e ngala ɗe goɗɗi ala kamen iɗi heewi tefuka galleji meɗen heewi en tori Allah subhanahu wa ta'ala e ɓay kanko woni wawɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en o fewnana en yo Allah fewnu en o fewnana en ɓay kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni fewnowo yo Allah fewnu en o fewnana en Allah subhanahu wa ta'ala wi kala nandintiniɗo e keefeero kala ƴettuɗo keefeero mo seedaki ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallam nanditini e makko ƴetti référence e makko yo andu ko Allah wona o hay e hunde ay ko o zéro ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi honnu illa an tattaqu minhum tuqata sina hulon kulol mawnugol e maɓɓe exemple ɗo joni hande noon ɗum heewa immoɗa ɗo ko a julɗo yaha e leydi heferaɓe pullo fo tawni wo sa hewti e saare a tawi fof ko bumɓe an kadi ombo ndema nden ha feƴƴa a julɗo immoɗa ɗo joni yaha e leydi heferaɓe no wadde leydi heferaɓe go imposotoɓe bon ɓeyna sa wona e kamen ɗo ko fokki applica ɗum ɗo bon haray saria no newnanma fiya applique loi maɓɓe on ha heɓa ko faalaɗa kon ma ha heɓa no yaltira leydi maɓɓe ndi
ma ha heɓa no wonira e hoore no dagori. Ayi sabuna Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo on si tawi woni a heɓali ko laaɓi ko dandira wonki maki hino sellane ko ñama ko harmi ko ha heɓa feere no dandira wonki maki. Ayi amma si tawi woni ko kallorra ɗon a mi ka yeyi ka leydi heferaɓe bon ɓe teganima loi ɓeni bon minen noon sa wonay ɗo ko ɗum ɗo no gasa ko a seeɗa gasa e nder lebbi a heɓa e joni liberté no wonira no falira ɗon hiwa dina ma kan bon ɗa wawi appelikude ay muñoɗa ay respecta loi maɓɓe on hay taw woni dina ma kan d'accord kono respecta ha heɓa no ñiɓira heɓa faale ma on gogo heɓa no yaltira e sare nden ma ha heɓa no jooɗora heɓa ko falaɗa ko hande kadi wuura e hoore dina ma kan hara yaltale dina ma kan ay haɗa yaltinalima dina kan haɗay ko ɗum ɗon tun wawata wonude illa an tattaqu minhum tuqata sina hulon kulol immorde maɓɓe ha Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa yuhazzirkumullahu nafsahu Allah subhanahu wa ta'ala ne hulɓinira on hoore makko de Allah subhanahu wa ta'ala himo hulɓinira on hoore makko rente e makko kon Allah subhanahu wa ta'ala ay rente e makko wa yuhazzirkumullahu nafsa Allah ne hulɓinira on hoore makko wa ilallahi kaka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala almasir woni ruttorde ay en fop ha immike ɗo fi hande a yehi leyɗe porto a heeɓi ko yenama jawdi e hoore ko yenatama jawdi kon ko yalto l'islam a dakori ɗum ɓe ma yende ɗon fi jawdi ya yalto l'islam e an on fop moɗon ilal masir ñande go on darete yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ay no gasa sa moytaki kadi ndin jawdi ndi ɗaɓɓuɗa ɗon yaltirɗa dina l'islam saabu mayri no gasa moɓadi ha lannamoɓe de inna ɗo hande kadi tout est bien waloɗa maaya ay hande kadi noon acca ɗo jawdi ndin guiɗe gaña fof dinga e hoore mayri pourtant le jawdi ndin ɓay tun ka ɗaɓɓidi ko landitiroytendi ay par ce que ɗaɓɓude jawdi ndin on ko kanko woni ko landitiroytendi ay si a ɗaɓɓiɗo a mooɓiɗo no moƴƴirɗa o a waliki a maayi wonɓe jooɗi e ɓaawo ga hino ñamude jawdi no nosude ɓen ɓe ala probléme par ce que kamɓe wona kamɓe ɗaɓɓi jawdi ay ɓelanditoroytake musidɓe Allah jarata ɓe ɗaɓɓa ko ɗaɓɓude jawdi noon ko on landitorte ko honto ndi jawdi ma ko on no heɓirɗa ndi ɓay a heeɓidi kadi ha gayni ko honto dépense uɗa ndi ko an ɗaɓɓude on landitortere ɗo wona ñamunoɓe ndi nde ñamɓe ɓen kam haaju maɓɓe ala e ɗum ñamɓe ɓen kamɓe haaju maɓɓe ala e ɗum wa ilallahi kaka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e almasiru woni ruttorde ayi qul wiwi in tukhfu si tawi woni tun on suuɗi ma fi sudurikum konka woni ka wonkiji moɗon aw tubuduhu ma on feññini ɗum ya'lamuhu llahu kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ayi sa immike ɗo joni a yahi leyɗe porte bon e goɗɗo wiɗo jona mi wallete hunde kaari kono noon mana o terima e ka dina ma kan yamirma kon fof bon si a fiɓɓi ka wonkima gasi mi waɗay ɗum ɗo kono ko ha mi heɓa no mi ñiɓira min kadi ko ha mi heɓa faaleji janɗi mana mi desiri ɗum kono mana a wakkilike kono alaka wonkima ko ha heɓano no jooɗora an kadi heɓa faaleji maɗi ay iwa e colonisation o andi neɗɗo so tawi woni hiɗa colonisa hara wona an andi fi hoorema ayi hande kadi ñande wonɗa liberté o an hiɗa andi ko faalaɗa wadde kon ɗum jaltinali madina Allah subhanahu wa ta'ala hino andi o ita woni kadi hin a ƴetti décision fes a wakkilike a ƴetti jawdi ndin al'islamu jamais no waɗi o Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ɗum ɗon kadi ɗum waɗi so ini in tukhfu si on suuɗima fi sudirkum konko woni ka wonkiji moɗon aw tubuduhu ma on feññini ɗum ya'lamuhu llahu an ko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ɗum ay wa ya'lamu himo andi ma fi samawati ay dendalngal ko woni ka asamawuji wa ma fil ardi dendalngal ko woni ka leydi kon ay leyɗele ɗen ko ɗe jeeɗiɗi ay asamawuji ɗin ko ɗe jeeɗiɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ko woni ɗiɗo kon fop ay naynugol ko asamawu goto dey ay naynugol ko asamawu goto walla leydi wotiri kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ko woni asamawuji ɗin kon fop ay ya'lamu
wa ya'lamu himo andi ma fi samawat ay dendangal ko woni ka samawaji kon wa ma fil ardi e dendangal ko woni ka leydi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi hay hunde suɗotako mo wallahu kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde gadirun ko hattanɗo namu jama tv neɓata haray lere men on yani presse heddaniki en ɗo wona wallirde 4 minutes 5 minutes ɗon wawi wadde 78 116 82 38 sino wodi ko landoto ɗon dans 5 minutes inchallah wawen waynodirde si tawini ko anduɗen e min andi noon si tawini kadi en anda maren ɗon ha ɓadoɗen karma koye men ɓe ɓurta en feŋinande so Allah subhanahu wa ta'ala newnani en e sayji arayɗi ɗum wawi wadde 78 116 82 38 kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi yawma tajidu yawma tajidu ñande tawoy noon kullu nafsin kala wonki ma amilat konko ki golli min khayrin immorde moƴƴere muhdaran hino présenti ay wa ma amilat kala ko ki golli ko min suuyin immorde e bone tawata ɗum ɗon kadi hino présenti ay o wi tawaddu nde yenda ay wonki kinki yeloto kina law anna baynaha wa baynahu amadan ba'idan o ina hara hande hilan wawno ko komi golli ɗi golli am bonɗe ɗo ɗum wo'indire hakkude am hakkude funna wona ɗum wo'intinelam wona hakkude funnange e hirnange hara noon wawata wonde hara wawata ay ko ɗum ɓeyni wo ñande janggo yawmal qiyama hay goɗɗo par ce que on andi sewtama ka dargal waɗi ko ɓeyti ko gonga si tawi woni ɗum la sakka bil mawti gootu hangal si wuttama woni tagore nen fof maayi doroyama yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ndi leydi ndi yiwɗen ɗo ndi immoyto ndi fiɗɗo ndi honko wona andirɗon gertogal noon si ngal ɓuuɓi ngal leefiya ngal gayni ngal yeey ngal naati ngal ɗuwike ma ndiyan ɗan helti no ngal honkorta noon ndi leydi ndi yiɗen ndi wonɗen e hoore monen ko noon ndi honkorta si ndi honkiki ha ndi gayni kala bakkatuji ko neɗɗo wanno ka hoore leydi ɗo kon kala patto binde joom muɗum ara siŋo joom muɗum ndi wiya Allah subhanahu wa ta'ala ko min tun tagunoɗa ka hoore ko min tun tagunoɗa e hino lan ɗo ko an andi honno wattala ay ko aduna hari kala bakkatun ko neɗɗo wanno ko mi rondantomo ko waɗi noon neɗɗo kala bakkatu ko watta si goɗɗo décidi ɗo joni mission si goɗɗo décidi ɗo yahe warano yallan kaarijo yahoɓe wona e hoore ndi leydi ɗe ɓe immotoɓe yaha ɓe seppa siko seppoɓe siko ƴetto e machine na hoore leydi ndi ɓe dogata ha ɓe yaha ɓe waroya on tigui siko desduɗo yawgol wujjiya goɗɗo koye hoore ndi leydi o yahata wujja on tigui siko desduɗo waɗugol jina koye hoore ndi leydi on tigui ne wadde jina kala boode hunko goɗɗo woni e wadde ko leydi ɗo koye hoore ndi leydi on tigui ɗo doginde mission ji makko ɗin ka ay joni noon ñande lakara leydi ndi immo ndi fiɗɗo fes boneji ɗin fof kon kala immo ara patto e hoore joom muɗum ko ɗum ɓenne ñande assalamu aleykum allo allo on ɗuyta téléphone on ɗuyta téléphone on ɗo noddude meɗon volume téléphone on heno ɗuuɗi si tawini on nodde on ɗuyta téléphone ha sesa si wawa on noddude 78 116 82 38 leydi ndi fiɗɗo ay ndi fiɗɗo ha bakkatuji ɗin kon kala immo ya pattoyo binde joom muɗum ndi wiya Allah wa hino lan ɗo ko min tun tagunoɗa Allah subhanahu wa ta'ala yamira malaka ɓe tagga leydi ndi ɓaare ay ndi leydi go weƴƴite ndin ɗon ndi rondanta ko hay goto bakkatu makko ko ɗum ay ko ɗum waɗi so ɓe inni e nden ñande darga yiya goɗɗo ne rondo bakkatuji muɗum hafata pelle pelle assalamu aleykum allo allo salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi alhaji Modou Fall ha Modou Fall Jamil Modou Fall yaa ngi woote fan Yaraax Modou Fall na nga def non Modou Fall laa soxla Modou Fall des na tuuti émission 20h ngay woote commencé gul commencé gul anamu moom dafa génne tuuti ci kanam émission bi topp 20h ok mana leydi ndi mana ndin ɗon ndi rondanta ko e goto bakkatu makko bon on say
e neɗɗo on hande kadi noon mo kala rondo bakkatu hum muɗum mo kala ronde bakkatu mum ko ɗon noon neɗɗo on o rondo to bakkatuji makko ka hota pelle pelle o ara o wi'a o neɗɗo noon o daroyo o dara peltati ɗum ɗo ko boneji makko ɗum ɗi ko bakkatuji makko ɗini o wi'a Allah hara ɗi bakkatuji am min e ɗi meɗen wawno woɗɗodirde wona hakkude funnangue e hirnangue woɗɗodiri ara wata wonude ara wata wonde ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni inna dunya al kharuru aduna ko yeten ɗo ko aduna hum hoday kum mataul khururi aduna ɗaynayi ta aduna ɗayno inna shaytana lakum aduwun ande seytane ko gaño wonande on rente e seytane ay wota seytane ɗaynu on seytane hoday bon ɗum ɗo fof ko naɓoyta ɗon neɗɗo on ko welsinagol ɗum ko aduna ɗo welsinagol ko aduna ɗo angal haɓdugol e wonki munkin inna nafsa la ammaratum bisuuyi wonki ko yamira e joom muɗum ko boni ni wonki kin ko ɓuuri hewde ko yamirta joom mum kin ko boni ay bon neɗɗon o ndaara ko honnum o waɗata rento e waɗugol bakkatuji mawɗi ɗi neɗɗon kadi hara o tinnaki e waɗugol bone tum andi e yimɓe moƴƴunoɓe ɓen e kamɓe sahaba ɓen kamɓe so ɓe faldino ɓe waɗino ɗo bone hum gotum ɓe joɓitirayno kom bone hum ɗo moƴƴereji heewɗi sabu Allah subhanahu wa ta'ala o wi nde tawde neɗɗo on si tawi woni a ari ka horleydi ɗo feere ala a faljay seytane faljinte mais neɗɗon exemple sa waɗi moƴƴere hum gotum kum moƴƴere hum ɗon windete jeenayi moƴƴi watte ko golleɗa kum wona sappo mais sa golli bone hum gotum pette kum bone hum ɗum tun gollete windete mais ñande janggo yahoye tawata hara kum gotum ma ɗum wawa ɓuuray sappo ma on mais nelaɗo maki ɓeɗo ko ɓeɗo wonno welsidinoɓe ɓen ka aduna ɓen ka aduna mais si tawi woni exemple si a waɗi ɗo bone hum gotum ɗo ya waɗite ɗon kadi bone hum go haray a wakkilike a golli hay soko moƴƴoy sappo e kadi mais kum gotum ma ɗon wata foloyde sappo ma on ay kum wata foloyde sappo ma on kono ho khaduma al khaidina hino jumpa tun ɓen ɓe andanɗa hoore maɗa nelaɗo maaki kum gotum mum folete sappo muɗum ɓeɗo wala yansuru ilayhin yawmal qiyamati ɓeɗo ɓe daroy ta he guite yurmede ñande janggo par ce que ko yimɓe welsinirnoɓe ka aduna ɗo sina ɗum ɓay ko bonɗi e moƴƴi wona e peesede siko bone hum golluɗa ko kum bone hum ɗon tum windete si a waɗi moƴƴere hum gotum windete jeenayi watta kum golluɗa kum wona sappo ko honno kum gotum ma ɗum fodir sappo ma on mais ko an welsidi ala ko feloya a feloyta goɗɗo ñande janggo a feloyte Allah subhanahu wa ta'ala ko an wonno faala ka moƴƴere nden lakara ko an tewti seytane nde Allah subhanahu wa ta'ala ni wota on jokku aduna ko hoday ɗum aduna ɗaynayi ayi wonki maki ko ɓuuri hewde kon ko weeli foti ki ɗaynayi wota tewto belanduye wonki ayi pulle fo tani aduna juuta o muññaka Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma amilati kala ko wonki kin golli min suyin immorde bone tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida neɗɗo on o yelo yo Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗindiren moye ɗum ɗon hara wata wonude oyni wallahu Allah nafsihi wa yuhazzirukumullahu Allah subhanahu wa ta'ala no hulɓina on hoore makko wallahu Allah raufun ko renɗo bil ibadi jiya e makko ɓen Allah ene humpiti fi jiya e makko ɓen fof hay hunde suuɗanakimo in kuntum si tawi woni o laati ko to hibbunallahi ɗon yiɗi Allah fattabi uni jokke nelaɗo ko nelaɗo woni ko jokkete wona ustasi kaari wona alaji kaari wona ceerno kaari wona karama ko kaari ko nelaɗo woni ko jokkete ayi in kuntum so laati ko to hibbunallah ɗum yiɗi Allah fattabi uni jokke nelaɗo yuhibbukumullahu Allah yiɗa yon wa yaghfir lakum hafara on zunubahum bakkatuji moɗon wallahu Allah hafurun ko haforowo rahimu yurmeteɗo namu Jama TV hande ko ɗo waten darade ko ɗum ɗo Jama TV wonno ko addanno en hande kala ko hawri ga e sawaba ko Allah subhanahu wa ta'ala wolongi nimmi wona immorde e gandal an e on tigi janga deburi ay woni komin talibaɓe komin wonɓe ekkitade gandal ngal ɗuuɗa kala ko hawri ga e sawaba haray ko moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala ko subhanahu ko longi nimmi ko wala ko hawri ga e palje haray ko mankude gandal e immorde e seytane hara on tigi no yaafini muradu moƴƴuru en toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala firtan en arsika ɓanen kata on wonɓe suivre ko Jama TV ɗo fof e wonɓe heɗitade e wonɓe faalaɓe nodde kadi heɓal feere noddugol hara toujours wattana yiila émission on sakki aljama inchallahu rabbi en toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en gandal ngal e faamu on e wonɓe heɗade ɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu on nani jaaɓi nde tawde jangiwo heeɗiwo fof hino fota baraji en toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala firtan en arsika ɓana en kata yo Allah dandu en ala e wawata
yo Allah dandu en kata e kasara dandu en sabu gaña e boni iblisa yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo fatiɓe juleɓe en fop enen heddiɓe wurdoreɓe kadi yo Allah yaafo en ƴettita en torki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe ɓen fop yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydamɓe ɓuuri ka woodi ɗon ay marɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydamɓe ɓe maraɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe yo Allah danidiri en haqqeji Allah okkoren barke mawɓe men e barke karam ko meɗen danda en alawata danda en kata e kasara mati rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين